ketika kena hasil ada bang. तो खाना खाते हैं माइनर को आप कैसे लेके आए हो पेमेंट मेरा बताइए माइनर है क्या है। पहली चीज मैं तो सिर्फ पैसा भेजना है, कोई ऐसा बात माइनर की नहीं है। एक तो थी ना इसमें माइनर, एक तो लेकिन माँ बाप की जानकारी के बिना आप बताइए, माँ बाप को बताइए। Kakasi Student Union Delhi Unit bat kekinhon pulit spuna ha kakhatnyo terik ulber arjar arpunrio kilayo aban pelat ya arngot kikina kan tehi khasi kawai kabadang khat sans nem bat kawai pat khat pras nem karta baro arngot na East Joint Hills kitai kikina kila sha thong banwan Delhi da kijinkular ban yo kam tre kam yeng hinrei la yalami ki shakaspa Haryana u president ke KSU Delhi unit ba Marbiang Khongwir ulayat hu ba kani kalong kajing maham na gabenta ki samla khasi ha Delhi kaseng ke kintui ki kme ki pa bat ki samla ban husiar ya ki jing terwakam bat ki telong ki ba khlemla ban pinshisha ka KSU bat kaspuna kilawat bat pelat ya ki te ki khna Haryana bat kila ai khublei ki officer bat ki kinhon ai jingarap ki bala ban pinyeso byang ki te ki khna shiki ba yeng hasam jong ki hamighalaya तो ये कल रात को कल रात को 3 बजे पहुंची इधर से। 3 बजे पहुंचे ना। कौन लेकर आया? कौन लेकर आया था? मंडू को nyala में फिर हमने यो ही आप ही। दीदी इन लोग का सामान दे दो। पेमेंट क्या माइनर को आप कैसे लेके आए हो पेमेंट मेरा बताइए माइनर है क्या है। पहली चीज मैं तो सिर्फ पैसा भेजना है, कोई ऐसा बात माइनर की नहीं है। एक तो थी ना इसमें माइनर, एक तो लेकिन माँ बाप की जानकारी के बिना आप बताइए, माँ बाप को बताइए। देखो जो मेघालय नहीं बोलो कि बाल से निकल रही है, बुलाने माँ बाप से कहेगी हाँ इस बात को इसको बोलो। सुनिए इनको पूछिए, कोई बात नहीं, 30,000 बहुत ज्यादा नहीं कितना क्लारा जो भी काम लेना है नहीं जो भी हायरिंग करता है उससे पहले बुलाने से पहले डॉक्यूमेंट सब कुछ वेरीफाई करना पड़ेगा। आपने नहीं किया ketika kena hasil ada bang. तो खाना खाते हैं Nggak tengok orang baik. nakaliang ka seng tin sa shisi na karpadrit e baro pai ba jong kathan ni khalia bas ngo bha shoban mantri she Delhi na shoban wan le kuno kuno kam she de da pin tip in ku ka seng khna mun nyo era bp namakani kamle ka sin kamning kong tam how news nem kala ja bun bun sin bal mantasi li ka jinjam mantasi ka braso tun shir khai met shisha haka khawi baje mistep ayo jing tip na iwe ba basta ha East Joint Hills ba ila batay ba idan angon te khana tinthai klem da pentip hai na sem kham da pentip ki mikpa ki wan patch ni Delhi namar ba kadon ko ka khasi hi ka basta Delhi ka ba khot tre ki ko ong man ai kam menteri haying sem ka kam man ben khut ying ben sem ha ka dor sau pho haja tingka tim makata ka khasi hi ka ba pen book ticket seki ba pen book flight ticket kita ki khana angut kini khana angut le iwe idang de minor idang de tang khasan snem karta but iwe yang idang ide khat pras nem karta de kidang yeret kidang khana ai kata khasi na Delhi ka pen book flight ki ka batai ki ha phone wan chata le chata ki bayang ba sem kim bana e kim tip e kata ba ki wan chinero anda kila poi Guwahati da kila da adan ha flight da ki flight ki sa tip sa yo jin tip mazin poi hang ni ha Delhi ko tuka khana khasi ko banshawi ki ringkat bat anut ki birna shinisha basa shinish Delhi ki alami ki sham manesar kani ko manesar ka kham jingai kumba shikinta shiteng arkanta e na Delhi kadon haka Haryana kam hap shiri ko jurisdiction Delhi kala hap Haryana tikinelam sta Haryana
ki ong hi ba wan shane ban tre kaming ban sat ban tiu ban shed e gum tu hin dala poi tu ki pha tre kam no ki kam bam long bam man lại số thụ hi kam ayu te ha ka ja ka shudan bok pat ba ki bahing basen ki panpor dala ya kren ta ka fund ki la yam bikim tre te ka kam ki yam te ka tu ka beriu ka banani na Haryana ko ong ba to still not da ka dor da fisir da ka dor tingin pelai yakini ki kentai te ki bahing basen kum tai mar ki la kor lingi ting la shupan por ni ki beriu ngi ho ai min man ai da ka pisa min siu da ka pisa pension bi ki tu kentai ha ka to ka jaka ting la yo ecolocation yo ta ka spa agata ka jaka bi kala mi ni kan thia anut kadi ka spa ba shile massage gum to hendai aga joko polo rin ka ba spa ka shule itu ki kam auria tingila on ya gitu ki try bas nuba show abe hang to min wangi ngera ta pisa nila yo jing tip khari ba jin step tinamar ba jurisdiction ni la ben le lemba ka spuna mot ka special police unit for north east region kadi kapat jong ka Delhi police Dinamar ka jurisdiction kanya hapshu ba kamdeshu Delhi police kadi Haryana police bangi smooth ho ba dangi le direct sa Haryana police lese ki to ki pulit to kladon khtilang namar kladon khtilang ki to ki brothel nang jom no lese ki pin buri ki pin pet takadaw ni haban le limbakas puna hin tali limbakas puna namar bamdan jurisdiction tening kong e nga ko aban ai kuble kam kerpam ya i additional assistant resident commissioner jong ka Meghalaya House ang Delhi Limbaju ila tho ka bi ka shiti but ila ai ka shiti ya u joint CP jong ka spuna ban subha ban assist ni ka ya ka KSU Delhi unit ban assist ban rescue ta kan thai te la poi ka shiti sa joint CP te linkat na ka mangi na ka seng linkat bat ki team jong ka spuna SI bat ki constable ni la poi sha Haryana te ningkong himla hi naman ngimdan jurisdiction himla amali directly siya to kaspa ni la lecho ha thanan ana la poya thanan kata ka ni hab up kumba athai lai phone so phumini di ei namar kito na Haryana police kim su thau kim tip hire ke ta kaspuna kim tip ke ta Delhi police north east kim bana tingi hab sha lai phumini min tas thoi ki bangi wan spuna ke ta kaspuna banganga de Delhi police north east representative kadi ke kata ila hadem tu sabatai ki ke jingja bawanya la mitai khana tenikong ila ele hi kita ya bot ini ru namang yemla mani rate ko nam no chaka claim jurisdiction yen porjanto chaka tenila ele chwa ila ele to brinka report harna please ila ele anda la poist ninti ki pensane ka kali ki on undan permission undan written permission himla ele tang tang ila call ka you IG ru kim su thu la call pun hai ki pret bahai jong ka Delhi police jong ka Haryana police ru kim su thu te ha ka ba khado ngi ongi kat dengan up official ban yo ta permission kitu ki brio kila pet itu khna kin saja ni ngali ai te ringkat bagas puna ngi ashim ka decision ngi la on ki ba ngi read da ka read nani in case the ja ki ngi sa call how number helpline number jong ki police jong Haryana police and then hadin pa sawan official to kum tay tang ka union ringkat bagis puna ngi la let to sha kaspa te andla arum to spa ni salap itu kan te argut nang ni sa yalam no yaki batni hapor badan to kasparu ka to ka try jong to kaspa kapan ya kapisa nangi kapan kapisa ni nangi ko ong ba ngan pelat ikini sia hadin filasi kapisa tingin nak sebenarnya menginyalam ikini kentai nama begini maina film dan hak man bu kini hangnya sakawai ru fi banyalam ikini kentai kam ngajin tip kimi pa telada fi ko apala ta kapisa yang nyalam se police station ai da case te kumta ngajin tin kala ni sa yo mi sok na kata ka spa te ni ka ni kam yo register kan case kan ka FR number ka kam don ka jing don bok ka kam ja pani don kan no jing ja ka basniyo te te kentai kala don kan ka bani menta nila bu iki haka safe house batin selam iki shidi nila ada person kuntu itu kentai tu ningkong nak kalian kasih nila provide counseling iki hapor bela counseling nila kali but don bok ba menin ki pen bor iki bende tu kakam hindi ki yang ki kam tre bele te namar ba ki yang kam tre bele te ki kam pen bor kam dan kan no pen bor namar bele ba
Keladan kerja keren bagi bahing bahasa bagi orang bangin siu dah kepisah pelat nak kikun kita jungi kita kadang kamdan kanu kerjing syak tombon kanu jing debon kanu ke pressure kan Henry ladang gim poi mengi mentakas ni ladang gim poi gim pulit mentakas ni la syai kas ni te mundan balak garanti bakal memjak kanu kerjing jak ke besniu ki up jadi kibiru ki up tam mentas ni namar bangi om ban mandra kata kepisah tada pisah up ka kapndriu tarik ki poi ha Delhi ka arbaji step itu dalam ni aden ki wan syah tu ibun airport bagi sapoi Syahariana kumba ki ong arbaji step kan om ka suk kan gat nomor ki dan dekat ki pulit bat ni but bun ke investigation ki ali ki pulit min shuyeng ha harut Henry ngiu hi pat ya kajing lehe jong ka breu jong ka try jong ka spa wala ki wan ki pulit ki dung ha por kam tim kali ka syong singan bet ikum bakal aktif lupa te re lokat nikong ka pel bet ko ang bang kumnungan pa ikini siya ba ka pisah fim pajai te tampo bernya mo pulit kada daw ka sa pelag kawai mo kani ka way ka bas ngusi na mar mene ha po bang yakran bet kita ki official syong ka spuna ru haka cases syong ka spuna dai habadan kidan ka list ba rescue ki khana basha pangat ha brothel 60% ki dina Meghalaya this year but last year the 60% is long ka din number ha an man ong badina Meghalaya ko long ki ka bas musi ha ka jala jungi barok ko way but kumana experience jungi ba palai ikini khana ro bon sien ki one bit na East Gentia Hills the balai ka ni ka ja shiri ja kataru na ka ju ka jaka na ka ju na East Gentia Hills ba man ka por the kali shnong na eka dibe East Gentia Hills tingas ngo ba kirang ba shnong nani kirang ba kamtam ni nakathan East Gentia Hills kidiban kisamla ki khana ki long keme kidiban pet diban sneng diban pet ba ki kun ki tila jong banam pha ku mari ki kun ki tila jong shapar klem da su tipa ka kamayu but sakawiru nakapor siya kapor nga ju ay ban ikani ba hawat niru shinip ni wan chabal bingi tre namang ni wan wat ikakam ka bakhambiang ka bakhamba tingi don mengi pedon pok ha mengi don mengi shne Delhi shoban wan shne bantai ka kam da call ni ngin pen verify mengi ba ka kam kade ka biang ne bampiang kata ka company ba khatre kade ba fake ne kade ba biang kanu kam ni don mengi hang ne ringkat but ka support ting yo shong na ka Meghalaya house na man ka por Meghalaya house ka shi ai jakasa kata ka support na comment te bali pin phai ki siang ningkong ting shi pan pisa bet na ka KSU central body te lada ka labun palat ka jinglut tingi shi pan pisa na ki bahing basam ada ki don ada ki wan na ka yung long yin ka badok te bunsin ka pisa ngi shi pan na ki MLA la ni ki minister jong ka to ka jala te man mga pan na ki minister ki buna ki minister na ka jala jing ki bujira ki minister ki bujira but danga pancing ram judon hi bakentat ya katamo nakajela te katahin ko ai kublehi ki longkit kam kumchudo ya ka Meghalaya house ki no penya ka Meghalaya house ye kumba da klam marbiang udu ni namta gin khna ni khantam na po East Gentia da bun hagi kani da pe yang gini kisnam na do le system atu inonu gi rescue mission lei mostly ki khna yo wanto na East Gentia te hagani ko wato na khna penegi shrong thayong I let's say to na West Gentia mo na East Gentia mo na nunu jala la ha kun to ko sasup kate ga khabor po chi mo te khamtam bani yo I mostly wan ga East Gentia te ila sapsui bai kum khna na chong I yo chong thayong ni te kwa I yo message ko strong hayu kunong yalam nadu no hatchnong nadu gini gi ko nadu MLA ma conventional yo chimkia hoi gini ka kam wam hodi u pogi chman as kamaki ka mabiang wa dijinga rap yo bai tangwa ka message kim po ga chikna ikim po ga message chagi tu ki chong ki thaw na do ibing lesem ikim po gi na gi be pa gi payu para mti ki chnu lai payu gi yo ki khom ki ti ki am ka ma u sa tho gi wa penam mi ki chlan ke jingti phak am chwa na yung te la lum bag chwa ha chnong te la lum bag go ha ka mo system wa ha pu chim khia I wa kam nim to sa pu ja go to do Delhi ye go ja sa Bangalore ye go ja sa Mumbai to ha Delhi IOM
Tigi jalan MKSU kamu lek kena, cunu lagi, yau ya rabbi. Untuk tu ikam ki awliam kena le, hai kamu itu ki keras konsentrasi dan jujai. Bagi sini cocit gi kuat kri ki kamu kita wahab bisa tangga orang kita kamu wahab bisa. Ila udah ki ciptam cabar, ila yui genunu kamu wahab kamu ki ciptam ni. Imam kita kamu ki kamu ki ciptam dia cipun. Dia gi buru ki walai keras konsentrasi dan kamu juongi le, bon wajib keras. Dia lagi scam, bon wajah lagi scam. Ila dengan the bon hai yarab ibu keras lagi scam. The bon gi wada puasa tu cha jail bah keras scam. Tigi ni lah kiwi bentar kuat ibu perkat kamtam nak nong yam ni, and tempat bahai nak kamtam nak East Jentiamo, West Jentiamo, di Amerika Minister yang iyo pet bahagi ni wa untuk di umbangau chim stindiga, hab chim kiai ga. Yo damu like ke jak brom ke chong tau i ke yung sem nong i we ki khna i yo yo i te ki le ko biang ulai ulti le ko biang te yo komen ke yung sem moro Saki kenapa boleh apa kiba lane bertemu dengan sya apa nong badali nisha kadali ka kamdade ya kata jaga ka ba sneo ve ka songhi hu breu le ka breu kiba wansene ada ki one bed ki three bed ya kamdade te kibiang bat ko ruhi kadai kumba la abani president jungi badi secretary jungi kadai hi ban bentet shalaki bahyang basam te kata ngar ngakwa ban biang hakata namar kalau tai pi bonsen kini kiba kikes kiba ngisulap kini hi kiba dan cipetep te kata hi anta square ban biang ki snong ki thau bikin tep pat ko ka jingsusi kalong matalsi pada yu khasi jungi kiba le ne kam te ngi habia husiar ni ki breuro kamtam ya ngi ki kena jere ki badang long kena samna mo shong no ngi kam ngok kloi mo te ngi hapsulong husiar ban penha ya ka nomor ka perhat ru ya ka loi le de chelo ko jila jungi kan let ke la ngi poise kini ki kam ba ore